Dong muka kalong foreign section hini to warnon puta kaselam pon thek thera ka puthak longle ki dun vek je tu mak na pen kidam ki wa tum kisung ka chetong nang Karbi Anglong Mission Filang kang ki do Presbyterian Mission High School along ki cheng si Science and Art Exhibition ki bipong Arko ni phai kre player ni hacha ke kan arui chengpo adon tinta milur ke kai pe je phansi KCS pen kachuningri Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai Mane ni la so aprang keso ke niri ni keng ke so dolo la pen ki ok hormu la sonna ki long pen ke la so doi ki chu pen sinon ki milo la si mane nali tunta nali ni hang pe mane mana ki su bang du prote enun ta Aprang akisu ta ani du ulu la so amar juan adwai ki chu pensi lita ke me ilu KarbiAnglongLIVE fada babirta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponik tha National Highway Authority of India thihek pen NHAI atum ahin pen KarbiAnglong halong ta 4 lane tovar nangselam si pinang anajak ke kedam kewang joy kilo bonta dogmoka ramsing ing tierong sabrasi kro arong lokhon terang pen PWD dokmoka division adak non puta tovar kesalam pon perega jok kidam kiwang tum thidung kisung chetong nang koklo lapen longle kidun vek je tumta compensation tangka kilong lirega jok kido kithak ki pathir je kisung chetong nang koklo dokmoka long 4 lane section 3 tovar kesalam ki pa beng hoi puthak longle kidun vek je tuma hin pen phirang ke thengno nang ki pachini donake NHAI tum bangso adak tovar kesalam je phan wanglo bonta longle kidun adam ki pipe dera joksi tovar paselam longle der lupusi thanpon lapen KarbiAnglong Thomas Council CM MP MLA atum sitami bangso dimalong damsi chingki che thandam lo bonta piniarni anta longle nama bang tachi longle rega joksi bangso tovar non puta lapuson dokok lupusi thanpon non nili do lamang kela bangso tovar kasalam kangton adim siduiglo dak Bris dak kesalam tu, nasi lang tha dah henlo, tuar kesalam kang ton dimiglo, labang sot dak penangan dui lang, aja geding tu lang, kami dak doran samit tang terek lo, si labang so jok, labang so tuar bang in comparison si dui kong lo, penangan aja ke labang so tuar tang lo, sambil labang so dak bang tang ikat, nasi labang so alam te putak lar dak cini apaan, nitum nang homrig lo. longle ki dun vek je tum ki than pon thulake lapen 4 lane aphan longle pek pe pu aphan kali bonta longle aphar mana bang 3 generation and compensation atangka plenglim chilong vek nam ji pusi than pon jong si longle nam chilong le plutang de longle pek amasi thek thelo athe ki duk dat ara tum apot si kusom si men cheterek thek poma puta phirang ke thengno pen pachini pon thu lapen rongaran mate longle ki dun je tum non mat ki do ki thak ka siksak ang bong sidolo athi ki do chapat thirta thik chitterekta thik lason si mandet la siladak longle ki dun atum an ke karbi atum sai silo posi KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Pindiram Ronghang MP Amarsing Tiso MLA atum anta mitha khai phan ka chinghon pen pubjin pen compensation atangka nang palong piseraksi tovar kaselam ki patang ponje phan kachuning relam thi chipaklang pon laben tovar kaselam bridge along chit kang tonkok ajo tovar kaselam tang kitin kokamat kachingkoi sidami pinang anatum dolo puta than pon so la 3 generation nang pipet tikenili tumke kroi kre so long le pichek the kroi kre tumili tumke kroi tek thelo lake long bek nang po nili tumke em sar tum hanta kachoneng rile thorlo ako atwarta lapulo mane kipatangte asomsi theklong lok lopo theklong lok mane kadu beta theklong prong lo lasi adelong ta bang kisumana tumke aku ladake karbiarong angse si kidu pot hedi kisumana tumke tuar tang erlo tin lok po men mane kiwang hapu pen angling thor po kisumana chahar lek nang kichia tumta du olo lasi
nangi papleng ya phan nang di tum bor inang po tri company son pesang pipeti ke koi kweng ke la nili hemta pon igdalo la hela hemta theklong iglobodi mane la hemta pon plin lo angki nili tungen non ke kuna lo ke kat hilang son se hemta ke chikim theklang na paisa pen lo ma sa tum tik dong mo kak pen samsing ti KarbiAnglongLIVE. KarbiAnglong mission fil angkang pinangan dipu longnit jengkha pendanglo KarbiAnglong pen West KarbiAnglong angkang pinangan Presbyterian Mission High School do bonta Science and Art Exhibition kipadu pobangke thekpon longlina. Bonta Presbyterian Mission High School dipu atum pen chipatir piponsi arkoni phai sir kepani mission fil angkang ki chengsi Science and Art Exhibition paman pondo. Presbyterian Mission High School Headmistress Vilalen Roti ke Japon bangso put KarbiAnglong Mission Filalong Field Secretary Reverend Arla Chapuya kachetong dunalong School Managing Chairman Anparta Longri Pastor Reverend Lalchan Moya Dipu Presbytery Moderator Munduli Asar Dola Singh Teron Munduli Asar Ram Singh Tingungpen Nanglok ki ong dong atum chetong dun kachetong dun aluhi sar prophan towar pialang pen kang thungkang yasai padoponsi manpe tikam la penalang li panamasi bangso exhibition setami ting pupon kachipate hut Presbyterian High School dipipen anparta Inglongpo High School Covenant Higher Secondary School lapen Redeemer High School along lokacharya tu chetong dun si metang ki thek lapen kachini puthak kachetong dun aluhi sar prophan than paklang dun nitan bangso Science and Art Exhibition ki pamanahut Headmistress Vilaren Roti pen kaning Japon atengke nilitum school along la puson Science and Art Exhibition paman pona bangke kicheng silang puwoi phi setame nilitum ka chopha tengpen kadukave bangsuri sose alu charlie posomartu nang chitong dun si mithang akek heka puthak chepaklang ginong no pusi nin Japon bangso po hut isi lucky draw setame paman pon ki paman pon thek along Inglongpo High School la himpen kicheng silang e chepalong pon adun thua bangke lokacharli api po tum lapen hithom angdeng stami lason thak thak si kacharli api po tum si long pondo. I'm the headmistress of Presbyterian Mission High School, Dipu, Dilaji Chu, and today we had exhibition, Science and Art exhibition. This is the first time that our school organized this kind of event. So more than 1,000 invitees, students came together today. मैं आज बोलना चाहती हूँ कि हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए एग्जीबिशन साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन हमारा स्कूल में ऑर्गेनाइज किया है और जितना आया है माँ बाप और हमारा स्पेशल इन्वाइटीज हमारे स्टूडेंट्स की ओर से मैं खुशी और धन्यवाद बोलना चाहती हूँ. Here in this event we made lucky draw free of cost, free lucky ticket, free lucky draw. So first prize was taken by Inglongpo School, Borjan, and second prize was taken by the parents, and third prize also taken by parents. News report KarbiAnglongLIVE. Arkoni phai sir kep ani KCS asai hemalong ke CS pen Japon si song pho chelang pet pen hacha ke kanarui mission pen ke talon pon pe japhan ke pachini phirang ke amai long karbi juta song karbi rong sarame kra KarbiAnglong rong sarame KARA Sarkari Gangbura SGB na pen Karbi Film Society KFS Chingrom si song pho song pen lam the kachipak lang ke non ki wangji arkoni phai kripli surihni rain kora trok aningkan ani pen pangcheng ponsi hacha ke kan Karbi National Festival
Surihinira ingkoira trok aning kana pharman paman ponsi labangso hacha ke kanaroi ahut karbiarat doan aliralon pen hacha ke kan kitalon tun pejia phan songpho asongotum ahin pen chuning ripondo hacha ke kanaroi ani sia pharman milur adon tinta kachikai dun rebjia phansi solangdo karbiarar phan songpho ahin pen chuning ri pedopon lapena hok pet hacha ke kan mate khia jutang ke pareng verjia phan kiwang jilang sitame karbiarat doan aning kanwang sitame kitalon dun verjia phan puthot kachuning ri pedothu non kelanji hardware jiklo grip lipen itung kado beda chini lo hardware jiklo putang te itung hacha ki kan aroi lasi itu KarbiAnglong Commerce Council mas tame hacha kan aroi farman ninian itu kan holiday nang pilo lasi pini itung do becing wai lo bangsa holiday nang pilo la pe itung la khaya jutang Karbi hacha ikan so ikan bang solang do arat same itung imitang la jutang bangsa hacha ikan jia pan la pen hacha ikan aroi itung kiklem medam imitang don rap ka chirung ri pen chenglok itung sok sang minu tha ba sok sang ka chirin min lam happy gitu hacha ikan la lo sila sok tha rada pan itung eneng hacha ikan ga ton tin la pen tin same hacha ikan aroi itung Adon tin lang sami si meluri si kecikay bandi pan anak sabay tu keciluri bandi pan. Asi lahir lah, asi itum Karbi Anglong dah lagi si National Festival lo, si itum dah hokpon itum dah terang so itum Karbi dah song pentak, Kaya Festival lo, Karbi no hok le tu no, labang itum Kaya Festival. So teng masih itum macam ni dia teng masih atau government, ada itu council pentak holiday nang pipon lo. Krep liban krep hok arkoi ciklo. Pasti la government lo akelendar do chot mga chok che. Dum bilun ke la so ateng ben acara kanangi. Pasti dum ato dam tang nang kan mom ta ko an ma ke pa je thang pen dum ke kam ma somai dum thek lo le lo angbong aprang pinang kam angbong lo aku do tu film nang na. Si pining pen ko an so se along film. Itu na hawati nong dapakan ni pai dum hak lo. News report KarbiAnglongLIVE T-Tribes upon Kipanonglor Jagannath Skills Development Scheme Kaching Thura Varsai Pinyarni Anta Kilong Dunde Derajo Assam T-Tribe Students Association atum pen phirang kyamai iniponsi asiang tong chipi dununti Lason si alangli tumpen ke jongpona tengke Jagannath Skills Development Scheme lake Adivasya ke Kipanonglor mate ke pa phihu pen Kipareng dun thekje phansi Assam Sarkar pen pangdak pondo Bonta bangso scheme kilong dun de ajok ningkang samsi chipaklang jongsi bangso scheme long dun asonte adivasya ke yuratum ko anone kaching thurunji athela dak ki jong pona tenglake vocational training weaving hospitality na pen entrepreneurship avar side do pusi alangli tumpen nimjipong Pinpur में असम सरकार पेन पंगदाकोन जगन्नाथ कम्युनिटी हॉल कम स्किल सेंटर बांगसो प्रोजेक्ट 500 skills center upon pen budget 750 crores scheme Pinyarni Anta Deputy Speaker Dr. Numal Momin Bokachan Eliangkang Polokhualong Kivan Thek Thepen ke Chetherak Nangji Pusi Alang Nitumpen Jongpon করা হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে এই যি জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ইয়াত অনা হয়েছিল ইয়াক কিছুমান ব্যক্তিয়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই অন্য ঠাইত নিৰ্মাণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই সন্দৰ্ভত বৰপথাৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে আৰু দেওপানী বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে ডিসি বাইদেউক ৰিটেন কমপ্লেইন দিছিলে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি আজিলৈকে আমি কোনো মানে পজিটিভ ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পোৱা নাই সেয়েহে আজি আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাই এই সংবাদ মেলৰ যোগেদি আমি অত্যন্ত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু এই যি ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই অন্য ঠাইত লৈছে যিসকল ব্যক্তি ইয়াত জড়িত আছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ কেনেকৈ চৰকাৰে আজি আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত বিভিন্ন আঁচনিৰে শ্ৰমিকসকলক হোক বা যুৱক যুৱতীসকলক হোক আগুৱাই নিবৰ বাবে চৰকাৰে বাইদেউকো আমি কৈছিলোঁ
কমপ্লেইন দিছিলোঁ আমি দিছোঁ হ'লেও এতিয়া আৰু দিম কমপ্লেইনটো আৰু জনাম এইটো সময়ত ইয়াত কিবা সাৰ্ভে কৰিব আহিছিলে নেকি নাই এতিয়াতো আগতো অহা নাছিলে কিন্তু মন্দিৰটো আহিছিলে এইটো আমি ভালকৈ গম পাওঁ আপোনালোকে কিবা জাননী আহিছিলে নেকি ইয়াত যে মন্দিৰ এটা হ'ব এইটো কিবা আমি কাগজ পাইছিলোঁ আমাৰ বৰপথাৰ চাবাগিটাৰ নাম Sangti Dipen Projenterang KarbiAnglongLIVE. Arni wang tame golaghat border pen kachikoy no tukulang su picnic spot along tame kijoi kilang tum ang tan pen kiwang lakha un ipin pin. Nona por lake munila tum aning kachiparong pen danglok kijoi kilang kilun ki kana phan ahin hiloving mate KarbiAnglong pen ang tan tame kijoi kilang kedamatum tame dupiklo. Isi birta keme Nilip constituency ke parlo golaghat district ahoy pen kachikoy not KarbiAnglong alo tukulang su picnic spot along tame isi tourist place asonsi chemantang no. Arniwang tame munila tum kijoi kilang kedam kiwang abirta se tame lakha uni pin si theglo. Lason si labang so tukulang su picnic spot along kijoi kilang aphan arniwang tame gari humpharopli pho sosiar mudu. Lapen Jorhat Sivasagar Golaghat Barpathar Bokaghat Tinsukia Dibrugarh Nagaon napen Guwahati pen tame picnic nang kechu kiwang abang do pikpik pusi pherang ke pen karjorhut sikari terang pen tame nang pachini dunno bonta isi manghunme abangke KarbiAnglong arar tum mate ili karbiatum abangke labang sodi malong kachini ne tumsi ke onglang jok picnic kechu aphan kiwang kedam puke nonomat lakha longo elang puta pachini pon Tukulang su picnic spot along kijoi kelang di misen pura ang tan pen kiwang tum kaning je pon ke KarbiAnglong along nonomat kijoi kelang ning cheparong adim lake tukulang su picnic spot along ta isi tourism place binonglo lasi kai ki ta me kijoi kelang aphan wang bomlo puta ke ongdum kijoi kelang arar tum ning je pon ti lapen pinangan Karbi arar tum tame Karbi traditional ason tame jor dun pen ke ongdum atum nam pon Bon talabang so di malong nonamat KarbiAnglong arleng ki thiatum humri damang bila Jasimet KarbiAnglong Thomas Council pentame kachirai dun komji mate aliralon ansose ki palang media phanta akinang sotputa halapu sikari terang hin pen tame ninje ponthu Koilamati pen Samson inti KarbiAnglongLIVE Kidamtang BJR putha kachisong ahut khironia long suluk sodagatumon kiwang juejo Karbi honghari ame pen matha ponlo Ladakh kakre pen kicham kangthi asai ki claim along honghari rat pi ameta padodet lonang pusi pini chengbong tharve hidi khironia dak ahidi along honghari chingruma me paduponlo Lason si along ritin mate MLA constituency along ta honghari chingruma me paduponang ji polamta duponlo Laso jok pen pini khironi tharvi hidi along honghari chingruma me pi padupono Bangso me along KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Liram Ronghang aluhisar poman pen chitongdun Alang long Karbi Recho Longsing Ronghang MP Amar Singh Kiso MLA Rup Singh Terong MLA Dor Singh Ronghang na pen EM MAC Board Chairman atum chitongdun nti Me along Abarim MLA Chondrakanta Terang Di Mahasau District Fishery Officer Chatra Patoratum Rathingno Lamjai Ponti Alang itum ningje pondo Asamarlo Chukumar Anghoy 5% kilong dun ke honghari podhorom ki rima podlu puta than pon honghari podhorom ke ha pirthi kangdugahut phusar phisar atum nangkirim bom adhorom lo puta than ponenti bangso dhorom jongsi kivirlote karbita kivirlo puta than pon lasi aron barin pu adimalong ke honghari pusi chiputhip nang chiputa than pon Bangso me aprang karitang Imanus Phangchu Linus Phangchu kithia dimalong kakriya tumpen vuti paponsi honni kanti padam pondo lapen hemme kichu ahut inut hongha phongru ariso karitang Suros de kithia dimalong ta honi kecham kangthi ase kakre pen arkli ponsi honi padam lo আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ যি প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টা কিন্তু তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে সকলো ৰাইজে কিন্তু আজি একচেপ্ট কৰিছে যিহেতু এটা সঠিক দিক নিৰ্দেশনা অবিহনে এটা
সঠিক এখন সমাজ গঢ়িব নোৱাৰে তেখেতে এটা সঠিক এটা দিশ নিৰ্দেশনা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে সেই চেষ্টাত আমি আছোঁ আমি লগতে যিবিলাক সাংস্কৃতিক যিবিলাক কৰ্মী আমি সকল আছোঁ তেখেতসকলক আমি যোগদান কৰিছোঁ ভৰ দিছোঁ আৰু লগতে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই লাহে পিনিলি তুম কাৰ্বি সংহাৰীয়ে ধৰম পেন ইতি পিনি Radamay pidi tharbi di kengbong lapa hidia klamalong ti tum radamay pi kapati lo ti bangso radamay pi kedua prang padak kedamtang aciklu matiyong aciklu long ji tarik ingkoi era hini lapen kora thomang bong adak sulu soda ka joini pen adak hem rid ni ki chudulo lapen ke inu to su bang phan ke dak hem along pun asimi ke pondelo lapen ke inu bang ke linus phan ke upo bang pu bang phan ke hadak chobong charu hun masila pulis masaya ye pen hele apnang pen ayo imat ayo ni pen ma lang phan guli ru ko pen mati dak adima aklong masya lang dia somto ina to tapi la bangso dim huni kanti du ko pudu kal Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Hill State Democratic Front mate Thihek pen HSDF Asong penta non ke wangji Assam Legislative Assembly election along Kachipati dunje phanpura HSDF Sarupathar Constituency Committee Sengpon tanglo Lason si arkoi chikloni phai nerke parni lakhain korahini Sarupathar Constituency ke parlo Pitiadong Haberong Rajanti Monga Hemalong Hill State Democratic Front Sarupathar Constituency Committee Sengpon Bangso Committee ke Sengpon amelong Khonsing rong hang pensi me chupa hem phupon la pen kongchun bang sarsing tirang pensi anohi pachini la pen jaime kalam the klar dak pen than pajimi pon la so me long alohi aman pen HSDF tir pi kongchun bang sarsing tirang Finance Secretary Khonsing rong hang Women Section AMP Jacqueline Inglengpi Organizing Secretary Sang Eteron Piatum Chetong Dunsi HSDF Sarupathar Constituency Committee Sengponlo Bangsolong Rajantimong Mephu Ramsing Kiling Dunmai Phu Binhanse Kongchunbang Bohiram Teron Rapchunbang Rupsing Teron Financial Secretary Ronji Rongphar Organizing Secretary Executive Members Sonjit Hanse Mirina Bepi Women Section AMP Kanai Bepi Dunmei P Lirbon Singnarpi Kongchunbang Executive Members Kave Tisopi Lina Tisopi na Ben Rani Rong Pibia Tuma Phansi Sarupathar Constituency Committee HSDF Apharman Pekponlo Piposi Pini Nilitum Ladak Hill State Democratic Front HSDF Pendak Sarupathar Constituency along Nilitum Committee Sengnangkok ma Pathe Pi Bangkelalo KarbiAnglong arat akar naike hemprek kang tim labang so hemprek kang tim abangke Kongres atum tawan pidek the BJP atum tawan pidek the lapen APSLC tum wanji pulo APSLC tum cipahai tek the asi haheti kang bong abangke hemprek abangke wan tek the pula bangso ake mang pensinil tum Hill State Democratic Front mate HSDF Regional Political Party abangke mehang petek nang koklo Ilihin pending ci thedu labangso SSDF ke lake regional party lapen Karbia khai Karbi Longri labangso kachirai komji jongsi SSDF jongsi sarkar do council jonghi charilong pulotangte Karbia khai mate Karbia long ria dang an kachirai kom thekji labangso ning theklong do Sangti dipen projenterang KarbiAnglongLIVE Pinya daw birta ke lapansi kang ton poniglo karno